Este gui primer segmento para quantos guahan, nuni na posible ni kinimbitin Dr. Michael Bavacqua e mo banene e fanatu podcast. Danklu na agradecimento ni convido e Dr. Pago Nataluani para tafanguentos dididi, guaho second conception da benvenido para hamzu todo. Respect, give some, earn some. Masa explica e dupusi hagas ta honra na sinangan. Respeto, farnai, zon miresi mas. San bang lig na topiko esti respeto. Lo hafa mong kumikilig niya. Kumagahit mohon na esti dupusi mastarkilo na hinano linala, giran siya ni Tsamoru, ni man mafanagweta di manamko. Hafa jatang giti mafanagwihit, debirita hasudzu, haji responsabli, pud di sa tenturias. Ko'y Tsamoru na rasa mohon, mana praktiko esti na hinano, ni para ta praktiko kada dia gilinalat na dan gitay mano ni para ta fanafa maulik. Gipasunat na penyonu, tiyuhonggi na debiru mafanagwih. Taza enedzag pet lektura ni taigwini gi eskwela. Solo benti eskwela religion. Logi mas, elekko benti na gaigi respeto, nesta encima gi ikresonta zani nasota, distiane man mafanyaguhed. Gi litera, it's inherent. Lumasya tayo mano ti sempre sisu, kinojita lili paugo na tempo. Matrata para otro dan ni sa tenturias. Isusedimento kada dia niya anong igazeta, dan tao hungo gi medan sosyal. Pwede disganaw yung tao to para otro, nulusutumos magpo gi pinaniti dan dinano. Inimpetusan, pat finaytay. Gos makat magayit na para tahasu esti. Taza iniskusa gwini podesti. Esta familia ni mansenhiho zaman salapon, zaman atsali lusutumus, sa pwede man malefa ni espiritu ni nafamulik. Otro siya na susedimento muna taigwini esti gi opinyon no. Distito nilay kang kustumbri, esta ibisyon bineno zanat kuhot. Sen sa dekyo mananaw niya itano, sen kadaday linala. Giman nuevo siya na manuhudzong, para mana mas libiyaw ni linalata, inisgagay yung lokwi ni ibinaba. Adzubanti na debilita sen na su na presiso, na tasiparay manawlik, zan ibinaba. Lo tay manu mohon para tatso gusti. Tutuhun gizahago. Gaya esta gizahago, pas praktiko, eskapadzi ito memeresi respetumu. Nasuay sinali kurason mo. Dasigon mo na para linibiano, para haguzan ni familya mo, sen binaba. Komon matulay kay tanu in sigidas, ay bante, imposible adzo. Lo metas ta recognisay manawag respeto dan disiplina. Siyempre ha, tinad mi adzo na espiritu para otro tau-tau siya. Maila datatagi sa taza otro mas inafamulik. Hasolokin at iman ko dyan iman matay mo miresi respeto. Iasagwa mo, ifamagoon mo, ifamilyam mo, imanay na mo, ibisinu mo, dyan iman gatsong mo. Zamrenti kun todo estrangero. Hasta ki matoy tempo na ti mamiresi at dusyan na tatawgi, put malabida, buwenti put pininiti, eskapadzi, pasadzo na sempi masenti minalingo, dalokwe, sinya man manyotsut. Respeto, fanai sa sempion miresi mas tapti. Tutuhun pago, hafamohon. Ado siya na palabra sa utugi, pues sa utatay-tay gifinod sa moro. Ibisok ko niyo translada yung script gifinod English, pues gati gifinod sa moro. Sa guanabahin na inadzuda di pata komprendi mas ilingwahi gwini. Itakekasangan gwini sa ipod irespeto na manera. Mona, gi-experiensya ko zano tungo po irespeto. Daling nga sinana dan si tata gaigi hagi kurason mo hau kukapon sogis pun langus. Doon na siguro na un praktiko kada dia. Doon na itato respeto. Masaya haji. Datay gano na klase haji para tanai respeto. Todo doa para tanai respeto. Hasta ki matto doon na tempo iti mameresi respetuta. Sina patafanhano para itenda. Sina para taatan yotu tauto. Sina tapabazin ipetta. Sina ta hutsumin ipetangin manhalum galam itenda. Sina ta na malik isin tetagatu gizasiya. Dan tunga fatanan nang gagwihitanan nang pumatarabira siya sa para tamana ini parewa na klasen respeto. Lagon na biyahin na titay gwanaw. Dadzigi mo stotot baw, dadzigi mo na fanahaso. Afan ay mafanagweta. Dadzigi mafanagweta hita ni Tsamoro. Para tanai respeto otro tau-tau. Ibisino, ifamaguun, imanayna, imanamko. Todo do para tanai respeto sa dadzigi sempi unanga na mas megay matutati sa hamu kumuun sa uwi esti. Lagi managayat, pwede tinilay kanitano siya titay gwanaw mo tudzong niya. Sige na tahaso sa hafan ng protagwini esti. Afan protagwini esti ni tanai todo na sinata para respetay otro tau-tau na matarabira siya dati mamanait ni pareyo. Dago na ba na dididia na sinenti ni disrespeto gwa na ba na matugi kruson mo mo hafa day no tsutsugi esti at na sa tiar agardesi. Pero sige na tahaso banti. Afan ay hinasosyo niya gina tempo di itaw-taw.
ko inateten dia magahit na nanaigwi respeto pada haswa benti na imenalago niya para utsogi mo na megagi na son niya para ifamilyan niya benti ayasu benti taitsu benti utugagi milu niya pa na mas libiano ilinala niya muna dyan ifamilyan niya. Pes debi alo ke di pita hasu zu gane bay na manyot so di tauto sa lengalane na minaulig tauto do sa babaju ni peta zamana na teleku si zu smarsi but thank you but masya hafa mon ni poro na organismen tu tati jago na bay na bubu da zu este pun na lolo dan pumbubu sa gua na bay na matla tempo na ni hagu ti sino explica hafa na taigwi sinin temu no tori tempo gi después manyot setet Gambian lokwi itauto ni tsumotso gezu ti manyotso ta dara ha para keyu masya haju tuut parewa para keju ti business su kumuta sen atan esti unggan tatutuhunit gini respeto koma fa nagwit ni respeto sina benti ahi sina benti managumenti tudu dia koma gahid ama mafanan nagi respeto debut si para tama fa nagi ni respeto dia fa nagi si nana dan si tata hafan ti ma fa nagi ni manai nahu sia Bula siya na rason para da para hafa para ta diskuti no gua na bay na baba ha isidente niya lo ko manay na daling ti bali hafa na bebe sa nganyo por respeto na tunan na it launggan gagigi kurason ni respeto gagigi aguihi tori tempo gagigi aguihi hagwa paguya no lamun ni para unlak nuts na piniteng ginon atan itaw to ni man mamatay pag na tempo sa sti pinesti zahunggan disti parentes disti mangatsung Zamasya ti parentes pat mangatsung masya ti untungo aja na kilis janu matay baba sinintemu sa ungu na linala matitimpon niya proding muhit. Zonggan sen na piniti para hita na raklasin rasan tau debi ta sugon mo na lo hafa mon tutuhon niya zi para ta na librit mas ginigi pininiti zani desganaw zani trinisti paresti imasusesa di pago na tempo. Umensahi ginigi zi script ni utugi technology no ni atulala kay itano todo mo na mas dumikiki itano mas mega komunikasyon mas mega ortusiya ni sinata diskuti mas ababa ementanata per paramali iya alum ni tao to hafa gagigis na alumi gumata gona beahi na zi privacy zani respeto debidun masedi sa izigi diritsomo zu ang manhongyo girilihon na bande ang manhongyo geszu ustata pasizigi na ininayon ya zu lo ti paradeno atado gi ilai diritsomo zipun marespeta diritsomo zipun lala gi imenaulik na banda dajige na sinata managumento za kumbibidam zu para tugi email pat na ayak gati I hafa parensangan gati duktu bavakwa za ta li ko sinata opi ginigin mamaila na tempusiya longgan sempre sisu za azi I respeto tutuhun pagu fumanagi ang ginisitam mafanagi ifamaguun lo bebira zo tati de beosangan talo na ay tinisisiton mafanagi por respeto parewa respeto zan azi ang ginyalang o matu imanalagong para unsotsu pat paronggi men hanu mangin mauha gaya stagi sa nalamu untungwa hafa tiu hongi na timatungo ni tauto hafa baba zan hafa maulik Turi tempo gua ba na matotsungi para tahasu itinigugong niya mo na ilina alata. Tali ifamagun siya mandongkulu, tali ifamagun man asagwa manggay familia. Tali bisinuta gua na biyay na para tahasu lo kuya hafaga gimilu niya bisinuta. Mala data asisti. Kumuta asisti para zan respeto sipi matarabira siya za ma-assistihid. Giminagahid uliliis ti siya na klasin susedimento giurizahu ni perumfak malik yo tau bula siya topic ko siya ta diskuti ang ginaji distiaji manggagaw sa lapig ikan tunsalan pat manggagaw ning kanu ikan tunsalan matto agi kurason talukwi na para tanai ni menalagu niya masya dididia lo grasa sa Diyos at sinya man manajuday para zunalinala tau didzigi respeto zo ni mafot magina mi kurason mo sa mafatugin kurason mo dyan ititanos mo dago na ba na umalo mo dyan mo afamon za gwahu zo za taja malago umajuda zo bula siya kwentos po di gobernamento no ni gwa na ba nilig niya la ni gobernamento sa tiya sisisit ni minaulik senaso zo na konversasyon senaso zo na klaseng kwentos siya sa I would tend fino Inglaterra I would tend to disagree with you to a certain degree no at na aji responsable ni gobernamento ni punain ng kanu zampo ni nasisti disti debat dia na pero madulog ni
binakunan COVID-19 tegano sa na klase mana siguro nagagigi eskwela sinya umano watu don fanyuli nengkanu gi eskwela para i familia mo pasi in assistin na banda sendang kulu na maguf ni para taatan na zulo gwana biahit hita sa pudi tau tahut gwana biahit na mas menalago tay kuno i mana sina mana ita tatutuhan na mareglan may sahit sa taza otro para tayo na sistigi taygwi na klasen gradu debili tatutuhun gizahita umasistin may sayad. Debili para tatutuhun data sigon mo na di espiritu ni nafamalik sa maagutikan na ni respeto. Wow sikin conception dangklo na si maasin na kung agasti lo sempe agin may mala na tempo como lamalik di camera na open huzong y video no zon di sinon li it kumekwentus pod estisia na topiko maila magi no email but no gi comment section gwini na podcast dan na tungil hafa malagu mizo pa rin hingo ginigi mamayla na tempo. Sanganin ang wali nati gwinigi usasangan malik na pata fagwentus pod esti zadzigi masa sina man nakomprendi lo para paugo estigi irrespeto zadzigi opinion no buenas dan hafa day na fan malik amzo dan fan safu todo mo nagi kariran mizo buenas dan hafa day.